ومن اهتدى بهدي وقتفى آثار إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أري أن كتولي مونك راديو من تماتا FM 92.6 وندون كولا مادو هاري هوتيك ألوال من نوويري نون أندير دنو هاري هندك دون دي كرمكم من تدو به شيخ محمد شيخ أحمد ووري حفظه الله ورعاه ما كتب بين لولير بين شيخ عجبي أري فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يتي الله سبحانه وتعالى ودو الله مودو تددو ودو كو يتيري يتدو هوري مum hatto jina yettore goddo yettimo e jarnimo e dow ɗiɗon e majji makko mawɗi tedduɗi ɗon e baggorde jemma ñalawma bimɓe kikiɗe en juule nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. en torki Allah subhanahu wa ta'ala e ɓeydi jamɓe kisi e teddugal e dow nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygureji maɓɓe sahaba maɓɓe kala ñentinɗo ɓeɗo hanñani dalngal tagi ɓawɗum musidɓen julɓe tedduɓe salmini on salminagol islam no kala ko heɗɗo men fewnoɗo ɗen saayi e oɗo radio men tamata FM. haray en ɓeydodirde ɗo ko yowodiri e sharia dina meɗen e yowodiri ɗo wahimo Allah subhanahu wa ta'ala jonni jibril yettine nelaɗo hewtini sahaba ɓen hewtir noon ha tawen enen kadi ko enen fewndi fewndoɗo ɗen saayi. haray ɗen andi arabu ɓen ɓe innayi li kulli makani maqal wa li kulli maqalin makan wa li kulli zamani ma yuqal. haray fewndo o saayi ɗo ko wowlete ko fewndi ko fiiduɗo ɗen lewru rajibi. haray ɗen andi radio ji ɗin joni no fanɗi radio mo ala wadde émission diina woloɓe radio ji ɗin no sertude haqqille e faamuji e fiitelen dewe ɗen. mi waɗi woɓɓe yiwɓe wondema lewru rajibi no mari ɓural spécial ko heeranindu tawaka e ɗiya lebbi immorde eko juulete eko hoorete eko jantete ko ɓadorte allahu subahana wa taala ɗaɓɓirgol ɗum wela e allah on ɗaɓɓirgol ɗum aljanna. mi woodi e woɓɓe yiwɓe wondema ɗum ɗon naagonga haray lewru rajibi mara ko heeranindu kayru spécial ko tawata ala e ɗiya lebbi haray ko waɗete e mayru kon koko waɗete e ɗiya lebbi kon. haray noon ko sendidirta wiwɓe ɗunɗa wal qur'ana e sunna. allahu subahana wa taala wi en wa ma khtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikum llahu rabbi alayhi tawakkaltu ilayhi unib. haray kala ko luutodirɗon e hunde ñawore mum no ka deftere allahu subhanahu wa taala. haray farudduhu ila llahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. haray ko ruttu ɗum ka allahu subhanahu wa taala ka nelaɗo on seeɗon gomnini allah eɗon gomnini ñalowma tan. allahu subhanahu wa taala wi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. allah wondiri jooma nelaɗo ɗum ko ɗum woni kanko allahu subhanahu wa taala wondema en gomɗinta fanni en ñawinorali alqur'ana e sunna. haray ɓay lurre ɗen no waɗi woɓɓe wi'i rajibi no hoore e inde rajibi ɓural wondema rajibi no mari ɓural woɓɓe wi'i ɗum ala haray ɗen ƴettude ɗum rutten ka alqur'ana e ka sunna ndaren ko woni haqiqa e ko yewta ko. hiɗen andi allahu subhanahu wa ta'ala ko neli e men ko nelaɗo yo yettin diina yo ɓanɗi ko noon ɗum ardiya hewti en ka wonɗen no hande ka wonɗen ɗo hay e goto mara wi o diina ko rewirta allah kon ko kanko e nelaɗo yiidi nelaɗo jonde wona e ɗoygol wona e kene kala wolɗo ɗum ɓe fennaymo marɓe haqqilɓe fof fennaymo kala wolɗo ɗum wonde mba yii nelaɗo e koyɗon nelaɗo jonnimo hunde kaari yo aro yettata ɗum tagorde jomiraɓe haqqillaji ɓen fof wiya o fene ko wonɗe rewirde allahu subahana taala koko wo joli ka alqur'ana e ko joli ka sunna ko windi kon ka defte sunna. hande kadi si tawi woni e lurri ko ɗon wonɗe yiltade hande kadi seɗen toon daren ko hombo jogi gonga ɓa pellet si lurrama harani waɗi joguiɗo gonga no ɗum ala gonga gonga on ko allah ko goto alhaqqu min rabbika gonga ko allah subahana taala ko goto
Allah subhanahu wa ta'ala walaw ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ardu wa man fihi si gonga on jokki beleɗe ɗe gonga ko o goto on mo nelaɗo addi kono si Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum so ɓe notakima tun hare ko beleɗe ɓe jokki gonga ko mo nelaɗo addi tun joni noon tawata rajibi no mari ɓural rajibi mara ɓural ko imma hindu mari ɓural ko heraniɗu bindi ɗi no joli e ɗum ko imma ndu ala ɓural ko heraniɗu bindi ɗi no joli e ɗum joni ko honɗen mu woni gonga ko ɗum wonɗen darde ɗo ko yewten fimum inchallah ɗimmum ɗum hina kala ko windi selli no woodi ko windi kon tawa sella ko windi ko selli tunta fop no selli ko woni kon ko alqur'ana alqur'ana nde fop mayre ko mutawatir ala to khilaf oɗo aya simo selli ma so sella ko woni hino ton ɗen ayeje yowodirɗe e ñawoje tawa ñawoje ɗen naskama haara ɗe gollitirtaki hande kadi kono aya qur'an on himo selli hino ton ɗen ñawoje wonɗe ton tawa aya alanaɗe tawa a jangata aya on kono ñawoje ɗen no ton ɗum noon kam no ton amma sunna nelaɗon hadiseje nelaɗon sallallah alayhi wa sallam sabu noon qur'an on taw ɗum noon ko Allah ƴetti garanti o reni goɗɗo sornata to goɗɗum sortata to goɗɗum hay goto wawɗo sornude toon sorta toon ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kulla in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dun li ba'din qur'an ɗum ɗon Allah ƴetti garanti mayre la ya'ti al batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi amma sunna nelaɗon sallallahu alaihi wasallam Allah kadi renimo no reniri noon qur'an on kono no reniri ko worɓe o halfin sunna on worɓe joni noon ɓen noon dari hande kadi ɓe tesenni sunna nelaɗon ɓe siiwi ɓe siwti ɓe itti ko selli kon fof ɓe waɗiɗa itti ko sella kon fof ɓe waɗiɗa ɗum no kadi no laaɓi par ce que no waɗi defte al kutubul hadith al musnada ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko yaata 23 kitaban kulluha musnada ila nabi sallallahu alaihi wasallam defte tele nogay e go hatati ɗeɗo fuu no sogga ila e wallifi ɗon ha hewti nelaɗo wondema nelaɗo maki hunde kaari ɗen ɗon defte fop ko tabiti e jungo karmo koɓɓe wondema hino selli ko won ton ko fo rewirte Allah ko defte ɗiɗi ko sahih bukhari e sahih muslim ɗon noon ko bittifaqil ulama waɗi si feƴƴi qur'ana ko bukhari ɓuuri sellude si feƴƴi bukhari ko muslim ɓuuri sellude amma defte heddiɗen fof ko joli e majje kon ko darete ɗum est ce que karmo koɓe fotti no selli alhamdulillah karmo koɓe lurri no selli darete no mari raaje alhamdulillah si raaji ala hande kan no woodi étape ji reweteɗi e fimum si karmo koɓe fotti sella hay fi no windi rewirtaki Allah jamma wattu hakke toɓɓe ne moƴƴa Allah bama sage meɗen weltani o yallah weltana kala ko windi selli ko ɗum waɗi karamo koɓɓe ɓe darti hadiseje ɓay hadiseje no joli ko yata hadise 33 si ɓural raji wondema rajibi no mari ɓural karamo koɓɓe dari darti ɗe hadiseje windaɗe ɓe tawi gooto e ɗe hadiseje ɗo alaka sahi hay ko defte fottaɗe no selli ɓe tawi ɗeɗo kadi ɓe alaka sunanuji ko tawata ɗinɗon ɗen ko mu'tabar lada ahli sunna wal jamaa hande kadi ɓe dari alhaali maje nen andi karmo koɓe hadith ɓen kamɓe nde ɓe delnora hadith hara ɓe siwimo waɗay mo dirasa hadithiya sinaa hadithiya ɓe anda taw est ce que al hadith thabitun linnabi sallallahu alayhi wa sallam ko so tawi o tabiti e nelaɗo principe ji wallinaɗe fi gandal hadithe ngal fof permetti wondema hadithe mo tabiti e nelaɗo ko ndeɓe ɓe yaltinta ñawore e makko si tawi tun tabitali ɓe yaltinta e ñawore ma al hadithu daif la yutaabadullah bimadlulihi hadisi si o sella o rewirtaki Allah joni noon ɓe narti hadiseje ɓay aya qur'ana ala fi rajab aya qur'ana jolɗo fi rajab ko jolɗum fi lebbi Allah ɗin fo inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda
منها أربعة 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رجب ko ɗon joli fi mum no woola amma aya go arɗo yewti fi lewru raajibi ɓural mayru ɗum ɗon on aya ɗon ala kal ɓurano allahu subhanahu dafi yasir kanko ɗum imo loƴi o rewirtaki allah kono hadise goo heɓoto to wawɗo wano makko ma ɓurɗo mo towde seeɗa si bakodiri e makko o tiiɗa o arta hasan o wonta rewirɗo allah joni noon hadiseje joɗɗe ɗen fi rajab hay goto wawɗo noon ala ɗe fof ko daf shadid hiɗe loƴi lo'ande nden kadi no tiiɗi ɗe wata sembirde hadise ngo fewi peccere aranere nde ɗum no yaha telen hadiseje 10 e hadise taw ko mawdu ko wiyete kon taƴaliɓa hara ko taƴa ɗum liɓa baka e nelaɗo tawi nelaɗo sasammaka lam yahruj min mishkati nubuwa donc ɗen hadise ɗe andi hadise wiyama mawdu mo mari nuniji men hadis makdub batil la asla lahu ɗum ɗo ɗen fuu yo allah wallu neɗɗo hara o ɓadorali ɗum ɗo allah sinama la asla lahu a tawatamo e kutubul hadis en fuu ay la asla lahu fi kutubil hadis abadan a tawatamo nder ton fo donc no winnama makdub no gasa hara tawete e nder filliɓe hadis on wayde rawi kadab aw muttaham bil kadib wa hada al hadith alladhi fi sanadi rawi kadab muttaham bil kadib fa hadith batil leyto abadullah azza wa jalla bi mahlul joni noon hadiseje ɗen fof jorɗe ɗen fi ɓura rajibi ɗe fof majje ko ɗi goto e ɗi noniji ɗo ɗi karma ko ɓen seeɗi ɓe siiwi ɓe daari ɓe tawi ko non woni joni noon haray mono mari hadise mo andi no selli fi ɓural rajibi yo adduma enen hadise ɗe anduɗen ɗen fof emo daari yewtere an nden yontere hande ka radio soleil miɗo soggiɗe ɗe fop majje machallah hadiseje ɗen woɗɗe fop majje miɗo janti fi majje holli wondema ɗe sella minni kadi kala marɗo selluɗo yo addu ɗen ɗon on dow so tawi ko ɗen ɗon hoolora haray koye buku tippa o tippi noon e buku o diñata ko tiiɗi ɗen ɗon on ɗe fof majje ma bayna daif shadid wal mawdu en ara noon jantuɗen defte ɗen e karamakoɓe wolɓe fiɗu nden ñande ko hadise ƴen tun mi janti tawi tan on permettali yomi addu defte ɗen mi adda karamakoɓe hande noon en adde defte ɗen adden karamakoɓe ɓen kadi e fuɗɗoren ɓe yewɓe ndaara defte nowi albida wal hawadis lil imam tartushi albida wal hawadis lil imam tartushi yewɓe ndaara al athar al marfu'a fi al akhbar al mawdu'a lil laknawi lil imam al laknawi ɓe yewɓe ndaara al mawdu'at li ibn al jawzi ɓe yewɓe ndaara تنزيع الشريعة للسيوطي ما دون اللآلي والمصنوع في اختصار الموضوعات للسيوطي الفتاوى الكبرى لابن تيمية إحكام الأحكام لابن أبي دقيق العيد يكون ننتهي بيدون ونو الموافقات للإمام الشاطبي الموافقات للإمام الشاطبي ابن حجر في فتح الباري eko wona ɓeɗo karmakoɓe ɓeɗo fof hino ɓangini ɗeɗo hadiseje fenniɗe loƴiniɗe en watta hinne janton ɗon kono tun jantoɗen en hani jantade bidde aji waɗa ɗin e nder rajab o inchallah o wawi arde ɗon sage o jarama o weltanama fota haray jogitagol ɗum ɗo fof kadi ka sala moɗon meɗen ɓurti o weltanade nde tawde ɗum hada fadlu min allah walaysa minni fi dhalika shay hada fadlu min allah ma yasha aray ko welo welo molnago inchallah si ɗum feƴƴi ɗum ɗo komi joopi tun kala noon marɗo karamakojo de deftere wondema mo mari hadise selluɗo mo windi ɗum e deftere makko haray yo ar jooɗoɗe hollemo wondema hadise on sella o sellata kadi o wawata sellude kala ko yoni ɓural raji ɓe hertaniraji harano heraniɗum spécial ko waɗi imam ibne daqiq al id ɓe maaki ka deftere maɓɓe
لا يجوز استدلال الدليل العام على الخاص الباطل يمبي سنتو ببدعة جبن wer shubuhaji yimɓe ɓen andina kadi ɓe soñjoto ɓe rewinira ɓe Allah ko Allah rewirtaki ɓe ƴette dalil am ɓe dannora khas masalan lebbi hormanteɗi no mari ɓural lebbi Allah hormanteɗi hiɗi mari ɓural joni horugol ko ɓural ka Allah subhanahu wa taala duulugol ko ɓural ka Allah subhanahu wa taala al aslu fi sawmi wassala mashru جنون تخصيص صلاة في شهر رجب لأجل رجب ليس هناك دليل فمن قال بذلك فعليه بالدليل لأن هذا خاص ولا يجوز أخذ العام واستدلال به على الخاص هذه قاعدة أصولية سويك دكت الأحكام لدقيق الإيد كشاتبية للإمام الشاطبي موافقة للإمام الشاطبي والإصابة للإمام الشاطبي تويد أنتم مبسطة بالقواعد sino feƴƴi haray hande kadi ko honɗoni bid'aji wonaɗi waɗide ɗin e shahr rajab ɓe mbaɗoten toɓɓe jeegoɗe woleten sincaɗe e waɗaɗe waɗede e shahr rajab hiɗe dagi to lasali ɗe dagi kono waɗi goɗɗe fiiɓay ko raajibi on ɗon no harmi ko bid'a sincaɗe gasara jamanu famude gogo noy ɓente salatu raghaib salatu raghaib kono salatu raghaib ko wano tiiɗiniɓe fiiraji ɓe ko menol ɗo kara ɓe andi anin woɗoɓe ko ñemboɓe ɓe tun no waɗe ka sifulen wutta o ɓe yaha ɓe sefata siko police won ton e siko bandi won ton ko si ɓe nangoyama ɓenɗa jaka men ardatano ɗon donc salatu raghaib ɓe mari finde ton wondema lewru rajibi arande alkamisare lewru rajibi ni ñallal ngal ko hooretengal jemma on ko juulte andi on ko woni jemma juma ñallal alkamisa ngal si feƴƴi ko ɗum arata ɗon jemma juma awwal layla aljum'a fi shahr rajab ɓe mari ɗon aqida e wondema e bindi ko juulete darɗe 12 darde aranere nde fatiha e qul huwa allahu laabi tati darde inna anzalnahu laabi tati darde ɗimbere nen fatiha e qul huwa allahu laabi 12 darɗe ɗiɗi be o salmina darɗe ɗiɗi be o salmina si o gayni o juula e nelaɗo laabi 100 o toro Allah kala ko faala Allah o koray ɗumete salatu raghaib ɗum ɗo tabitali e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam tabitali e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam tabitali e taabi'enkoɓe tabitali e taabi tabitali e tabol atba tabitali e kurunu mufaddala ko ɓuri mi hawnude ko karama koɓe alsunna wal jama ɓen ɓe fop ɓe lurrali fi wondema rajibi mara ɓural spécial mi woodi ko karama koɓe sunna ɓe lurri wonde salatu tasbih salatu tasbih mi woodi karama koɓe hadis sellimɓe hadis mi woodi e salaf juuluɓe salatu tasbih ɗum ko khilaf bayna ulamai ahli sunnati wal jama amma rajibi lam yakun hunaka khilafun بين أهل السنة والجماعة في أن تخصيص شهر رجب بفضل معين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. هنا خلاف على إذا أن صلاة رغائب نوبنا إن لان عرب ممكن نقول بارين سينيال وعرب نقول وكمان في ركبولا. تبتالي وندما لورو راجبي هنا مري بورا كهيراني دوم tawata ala e ɗiya lebbi ko juulete ma ko hoorete ma ko jaggete ma ko watte umra ma ko nante ɗi ando salatu raghaib ko ko sifiɗen noon warɗete ni ɗum ɗon nden andi ko rajibi tum ɓe waɗani ɗum ɗon wona ɓe waɗani suuma e kadi façon juldeji bidiaji ko janggete nder dandar nden ɗo ɗum ɗo nder ɗo ɗum ɗo ma jemmaji goo banani jemma ɗum ɗo suum hara jolali nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fami salatu raghaib fami ko sa avancé karamo ko ɓeɓe mi jantani on ɗanan e ko wona ɓeɗo fop no wi tabitale nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe fenni hadise je jorɗo e munɗe kadi si ɗum feƴƴi salatu nisf min rajab min shahri rajab juulugol ñande rajibi ɓe 15 nden ñande kadi jemma hertinana on jemma ɗon julde
kono noon kadi juulirde ko darɗe 14 dande arande ne kadi faatiya e ɗum ɗo tel dande ɗimberne faatiya e ɗum ɗo tel si on tigi o gayni o juula e nelaɗo tel haray hande kadi noon ɓiyata ɗon ko heɓata kon ko konta ɗon kon mo anda ɓay pellet julɓe ɓen no yiɗi Allah no yiɗi nelaɗo hiɓe faala aljanna kono si on tigi Allah hawrindinali mo e karamokojo laaɓuɗo reedu faamuɗo dina kan o yoolaymo no wayi sa yehi garwatida faala yaade laabe an ko oto faalaɗa e sofer si ɓe innima ko ngal ɗo woni ka tuuru ko ɗum watta koye bagage ma haɓɓe ƴawa joɗɗo Allah tawni sofer no wawi so wawata hoytota koya ara o ni o e gayta donc si neɗɗo julɗo be julɗo no jeeya ko hani torade Allah o gundoda e Allah yo Allah hawrindinmo e karamokojo faamuɗo dina ka no Allah faalirano kono ɗowtamo ko Allah o yaha e jaam o jelike donc on salatu nisme hani kadi woni ko sabbude sume mbaɗi ɓenta kon sawmu nisme min chaban aw salatu nisme min chaban ɗum ɗonno toon donc ɗum ɗo kadi ko toɓɓere ɗimmere nde tawata hiɓe hertinani raajibi ɓural ko tawata ɗum ɗo ɗen jeyaka e nder raajibi nam si ɗum ɗon ɗen feƴƴi ɓenta kon salatu laylatal isra wal miraj ko ɗum woni ɗon kadi salatu laylatul isra wal miraj hiɗen andi hiɓe wi'i kamɓe al isra wal miraj waqa'a fi rajab fi 27 min rajab wondema isra wal miraj ko nelaɗo ƴettano makka a baytul makdis itta ɗon naɓaka kammu sharia julde nden farla e maɓɓe ɓe jippi ka leydi ka woɗum noon ko ñande jemma nogay e jeɗɗi no weddi nogay e jeetati e ka jemma nogay e jeego no weddi nogay e jeɗɗi wo ko ɗon ɗum ɗon waɗi raajibi tabiti kon e karama koɓɓe ɗum ɗon andaka ko lewru honduma ko ñalande ɗum ɗon nelaɗo sallah sallam yetaki ɗum ɗon sahabaɓe yetti ɗum ɓeeɗa yetti ɗum ɓeeɗa ha hewti ɗum ɗon ko kamɓe tun sinci ton wi wondema laytu isra wal miraji ko on jemma ɗo waɗi na gonga tabitali e bindi wondema laytu isra wal miraji ko ñande nogay e jeɗɗi ɗum waɗi joni noon nden ñande kadi on jemma nogay e jeɗɗi ɓe hertinanayi jemma on ko juulete mo juuli ɗum ɗon kadi no mari ɗum ɗo no mari ɗum ɗo no mari ɗum ɗo no mari ɗum ɗo en faami woni yelu woni tati naya ɓum ɗum ko ɓe innata kon a sawm horugol lewru horugol lewruraji ɓe horugol lewruraji ɓe ɓe mari catégorie ji masa mo hoori ñalande aranere nden Allah yafotomo bakkatu duuɓi tati mo hoori ñalande ɗimmere nden Allah yafotomo bakkatu duuɓi ɗiɗi mo hoori ñalande tammere nden Allah yafotomo bakkatu duuɓi hitande kala ñalande nde on tigi hoori ɓawa ɗum Allah yafotomo bakkatu hitande ko ni ɓe wallinani ɓuure e mo andi ɗum ɗo ko hertina ɗum horugol ngol no dagi kono hertinangol raajibi waɗugol umra idan ɓenni o mo wiye al umra rajabiya al umra arrajabiya ɗum ɗo kadi ko bida tabiti ale nelaɗo sallallahu alih w sallam ndo kasara nelaɗo waɗi umra e rajibi wono nene aicha ankara wondema nelaɗo waɗa umra e rajibi nelaɗo ko umraji nayyi waɗi e gurdam maɓɓe ɗon fof hajju goto hajju goto umra nayyi nelaɗo sallallahu alih w sallam waɗi e gurdam maɓɓe ɗon est ce que noon ɗum hawrodiri e rajibi ka hawrodiraɗo e rajibi nene aicha ankara wondema nelaɗo waɗi umra e rajibi noɗi woɓɓe wiɓe nelaɗo waɗi umra e rajibi wala kuli hal nelaɗo waɗi umra e rajibi waɗali umra e rajibi waɗugol umra e rajibi mara ɓural e rajibi fii ko rajibi waɗugol umra e suumay no mari ɓural ka mara no mari fii on ɗum marani dalil no woodi amma noon rajibi mara dalil yani ko nelaɗo waɗi umra e rajibi kon no wiyete mahinaka qaida usuliya hewa no sammiya ittifaqan la kasda ko ɓe hawrodir awa ɓe fandanaki exemple joni no ani wona ɗo joni arɗa makka
e sey lewru rajibi ɗum ɗo faala waɗode umra ya waɗe umra par ce que ɗa faala wadde umra ɓay ko ma hawra e lewru hawra e ñalade joni noon hawrodiri e rajibi a waɗoy ɓayi ɗa faala wadde hina rajibi o fewnike ko hewti ko waɗen umra ɓay rajibi on naati wono suuma e ni ne suuma e fewnike fenɗo umraji no wondi e baraji duubul al umratu fi ramadan ko hajja maɗi waɗi ko umra e suuma no hajjuɗo yan idan noon ko hadite nelaɗo sallah alih w sallam joni noon honto hadite nelaɗo selɗon mo waɗi umra e rajibi himo mari ɗin baraji ɓay ko rajibi ɗa ko ɓay ko suuma e marɗa sa waɗi umra rana e suuma heɓata on baraji ɗo amɗo noon baraji woni sa waɗi e rajibi heɓay ɗin baraji ɗo ɓay ko rajibi la asla lahu ala ko woodi kon sella manasi famide si ɗum ɗon feƴƴi waɗi ko ɓenta ɗum masala mo jama mbuyi fa andanno al utayra wonde al utayra al utayra bimana aldaba hirsugol no jooɗi haaliseje on ɗon noon masala ɓendi ahlusunna wal jama yallah waɗen ɓeygure ahlusunna wal jama yadkuruna ma lahum wa ma alayhim min manhajihim annam yadkuruna ma lahum wa ma alayhim sedi kamɓe koɓe faala ko rewirgol allah no allah faalirano ko ɗum waɗi si ɓe falji ɓe inne ɗo min falji hulata ɗum goɗɗo ɓe hersata ɗum goɗɗo ɓe amata ɗum par ce que ɓe bani adama ɓe noddata kadi e maɓɓe kamɓe ahlusunna wal jama ko ɓe noddata koye alqurana e sunna oɗo masala utayra khilafu no hakkunde karama koɓe ahlusunna wal jamaa almadahib l arba est ce que utayra on hino mari ɓural e rajibi kam ala ɓural e rajibi par ce que hadiseje no joli fi muɗum kono ko raɓɓini kon ko selli kon wondema waɗugol ɗum ɗon inde rajibi ala ɓural par ce que hadiseji yolɗe nen karma koɓe hawtidiriɗe tawi ɓay ɓe seeɗiɗe ɓe andi si tawi hadise ari wii ɗum ɗo hadise ari wiide tawi ɗe lurri ɗe fof ko hunde wote ɗen ɗen wolde ko hara ko honɗum woni watte ko ɗum waɗi naya ƴettum hadise goto karma koɓe sunnaɓe ko ɗum waɗi si tawi ɓe hawra tun e gonga bi idnillah par ce que kamɓe ɓe moɓina min manhajim annam yajmauna bayna al adilla wa min manhaji ahli batil yahuduna dalilan wahida addalladi yusifu ahwa'ahum kala dalli mo ɓe daari ɓe tawi oɗo yaada e beleɗe maɓɓe ne ɓe ƴetta on ɗon ɓe selli ɓe tefata kadi siɗo selli ma sella ko waɗi ɓe hay kadi furu ɓe nanggo tawa police ɗon police nanga ɓe ɗon par ce que so a jogaki dalil a mutoyta kala faalaɗo mutoyade jogoto dalil qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin fa in lam ta'tu bi burhan fa antum ghayru sadiqin idan utayra on no joli hadiseje wowɗe wasi tawi no yamiri ɗum ɗon no joli hadiseji waɗata so yamira ɗum ɗon no haɗi ɗum ɗon karama koɓe hawtidiri ɗe ɓe daari ɓe tawi hadiseji haɗuɗe ɗen ko ɗen ɗon sakkitidi hadiseji adiɗe ɗen joni noon ka qa'ida usuliya ko sakkiti ɗum ɗum montata adi ɗum joni ɗum ɗo waɗi ko adi kon ko mansuh ko sakkiti kon ko nasih ko ɗum waɗi ko woni raaji kon ko selli kon sellata hirsugol e rajibi inde rajibi wi ɓural heɓugol koni e rajibi manasi famiki ɗe ɗon toɓɓe jeego ko tawata no ɓura lollirede e fii ko wona sonkede ɗo fi rajibi guiɗi garanne ɗo woɓɓe wiya no dagui woɓɓe no hani ɗaɓɓira baraji no famude haray ko tortoɗen jama on taw tigi woni jofo wonna ko nani no wowle wo o jaɓata o andi hande ko wonɗen ɗo hiɗen e musiba molanade radio buy heɓike e saare nde radio ko buy no wowde nder ton allah subahana wi ulaika yaduna ila nnar wallahu yad'u ila aljannati walmagfirati donc est ce que koko allah noddi ɗon wona fo woni noddude ɗum gasata wodi noddoɓe du'at al abwabi jahannam ɗum waɗi musidɗo an jumɗo wona kala mo heeɗiɗa ƴettanta miɗo andi ko goɗɗo woni ar kenen tawi ko bonnere woni heeɗade kenen tawi ko sole kenen tawi ko tamata kenen tawi ko familial kenen tawi ko fottengol a taway kenen ko si'a woni wolde alata non ɓeno wawi ɓeno yewta ko welatala kenen tawa ko docteur woni wolde docteur no wawi mo akkude ken tawa ko ɓeɗan wolde ɓe kala ko heeɗi wono labba kala ko heeɗi wono foti neɗɗo si wurni wiyete haysa bay yahudu wa yalabu hatta yulaw ko yawmahum alladi yu'aduna misali ko neɗɗon ko haqqille gollirta si fof wowli
oɗo wowli goɗɗo luuti ko oɗo wowli oɗo luuti ko oɗo wowli hande kadi ko haqqille maɗen nangirteɗa ko ma tefira haqqille maɗen anda konto gonga o woni ɓay gonga Allah wi ko sibgata Allah waman ahsanu min allahi sibga ko ngara laaɓi posno henti ñamaki taraktuku ala almahajjati lbayda layluha kanahariha la yasigu anha illa halim si fo wowli a majji a andali ko jokka ko haray ko sunna o woni a jokkali alaykum bi sunnati وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد. جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هري إن أتيتي لينيوم فنودي مسلمين هديتي بين إن شاء الله تعالى. هري إن أتيتي لينيوم نيميرو دينكو والدينكو تامata FM 92.6 numéro aranon 662 16 33 99. wala 628 49 75 83 mi fellito numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 wala 628 49 75 83 haray jamano tolna naam assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wattude ka sonko mo wonno assalamu aleykum ko wonɓe on to nam haray shekana yafo ɗo ñandi ɗo wonde goɗɗo ari woɓɓe no landi landal ka privé de manna si goɗɗo hoyɗi no okka mbuuɗi mo wawi yadde ƴettu ɗum waɗa no gollitira ɗum noon walla kon noon waɗata koyɗo gollitirtake assalamu aleykum okka mbuuɗi nayi okku fi koyɗon ngo nam assalamu aleykum awa make townon hitomo ngo moƴa alhamdulillah eɗon e jaam yawno ɗon kadi mais wato yewo karama ko ɓen ɗum moƴa hen jasakallah heira acce ɗum wattake hen non acce oustage on andi abbe famde koye dina wonɗe nde yewtude oustage non abbe oustage nam oustage inde numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 nam bisimillah aleykum salam wa rahmatullah ko homɓe ko onno maki tan tuno ɗuɗɗon min nam cheikhana bisimillah amina ɓeyde hitomo ngon seeɗa filtelana woni ha gaynen ka aranal ɗon taw fillitengal aranal ɗon ngal faamo moƴƴa jamil no hatte ka aranal ɗon tan sa bisimillahi rahmani rahim wa sallallahu sallam ala rasulillah baraka haray neɗɗo si o jibinama tun o feƴƴini si tawi yumma makko e ben makko ko julɓe haray ko aden aljanna kata so jibinama tun o feƴƴini koye nder dina o jibina haray ko aden aljanna si tawi mawɓe makko ɓenna julɓe haray hande kadi yuhtabaru yawmal qiyama no wardi noon e kanguɗi karma ko ɓen haray yawmal qiyama ko dardoyteɗo o landoye fi dina kan so o jabori no hani noon o yon wonda e julɓe so jabaki han o wonda e mawɓe makko ɓe wallahu taala ala wala amma mo neɗɗo mo tawi nanata yiyata si tawi woni ko angal guite ɗen tun haray mo mari haqqil ko ɓuuri marde haqqil ko ɓe ala guite ɓen ɓen noon haɗa ɓe mari o ñawore marɓe guite ɓen amma si ko nanɗeɗe yaada e haqqil si tawi ko komoɓe ma haqqil ala Allah nanguitirtaɓe par ce que si haqqil ala haɗen ɗo ko marfu an hol kala wallahu alam jasakumllah khairan jaram nam
hara jamano habba ɓe noddu ka numéro ji innen ko 670 16 33 99 walla 628 48 nam hoɓene ka ligne assalamu aleykum hono ma kete ɗo honto nodduɗon men amina jasakumllah heyran nam awa cheikh aboubacar bisimillah lande جميل جزاكم الله خيرا familana filtenga nam woɓɓe ɓe wonde manna goɗɗo e sonna mum ɓe galda e nden ɓe galdi ko gorkon feƴƴina joni noon sonnajo ina kanko henotako ɓay ɓe weldano feendo gurdan kañum gorkon e ko adi kon taw piiji ɗi wonano faaliraɓe noon enen kono shari on addir noon shari on no addi ñaawi ñaawoje ko enen koye iwtiroɓe o shari on wattabi o ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum idan si tawi goɗɗo e moodi mum haɓi mo jarrata hawrende wonali cergal si wonara moodi makko accitimo si tawi moodi makko fewtimo wi mi joɗɗinima edda mami seerima mami accitima hara yani alfadu sariha ma kinaya o wi yawka mawɓe monɓe yawka mawɓe maɓe e tami tawteka suudu ɗo suwano o lande ko honɗum wiyana woni ko ɓay mi accitimo hara woni cergal hande kadi si tawi ko aranal e ɗimmal o eddinoto si won ko wonɗo fiilade fiilayeji tati si fiilaji tati timmi o artiralimo haray hande kadi cergal ngal timmi woni wona ɓeygu makko hande kadi ɗon si gorko o maayi tawi edda o lanni haray na ɓeygu makko simo ka nder edda arannal e ɗimmal haray ko ɓeygu makko o heynoto menaso gelki o ronaymo kadi si tawi komo ala fiilade o eddino imma komo fuɗɗaki fiilade imma ko gaynɗo fiilade o eddino lebbi tati se lebbi tati ɗin timmi oya artirali arannal e ɗimmal wona ɓeygu makko e kam afan ko lebbi tati ɗin timmi o artirali harake na ɓeygu makko si timmali ko ɓeygu makko si oya maayi o henoto si ko sowiɗo ha o jibina fanni o jibinali ko ɓeygu makko idan fanni ɗin eddaji ɗon timmali si gorko may tawi ko cergal aranal e ɗimmal haray si edda on timmali jonnajo on heynoto moodi muɗum ko ɓeygu makko o na kadi o landete na o jeejeteɗo ko sharia on wiimo ɗum si o jaɓali haara o jaggiti sharia on o tuubay o rutto si o maayi o tuuba o rutti Allah nanngo en manaji faami ka wallahu alam nam continue joni namde ko haray ko raɓɓiɗi kon ayi ɓe nodduɓe ɗo ɗe wol ɗum taw mono satti woɓe satti non ala mone ala taw sa mene mi wootino ɗum nam mi wootino yennede info mi wootino aybinede mi wootino wolede mene himmi amene mi yettino dina Allah kan innugo maɓɓe débat wenɗo ni innuɓe siyaɓe ɓe ar mi waɗa débat si dara si ɓe suusa e arde ɓe suusata par ce que ɓe andi ko ɓe jogi tentini kadi fewno ɗo velat ɓan mi ɓurti armade moƴƴa moƴƴa hari on tuma kadi ko goɗɗum ngo ko fewɗo kadi ila on tuma kadi min andi ko homɓe kadi min ɓeydi armade yo ɓe aru ɓe habbo tun seeɗa ɗo inchallah non ko kamɓe kadi donc haara ala kulli haali mene na innugol o no fooli o foola himɓe on tigi ɗen koyo jama on faamu goonga aqidaji ko woni bonnande jama on kon koyo jama on anndu ko non aqida selluɗo on ko ɗon himɓe ɓen nam assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah ko homɓe wonɓe on to nam nam walla jarama albarka nam yani debbo jungo mum joni ɓaymi tañi kala ɓe sappino ke mana ko 2000 nam haray ɗo neɓata ler men o yona haray ko ɗo wonɗen e waynodirde haray ɗo si wonata ella haray ɓayɗo tan on no raɓɓiɗi usage haray yaafo ɗon jonnon numéro mon on hara on waway honno humpodirede e muɗum
gila ɗo ha ka yaasi haray kadi en weltanike musidɓe ɓen ka lawol kisal haray ko ɓeytoten tun jama o yo wattan yila haray ɗe dewe koyo on tigui eto o waɗa ko nafoytamo kon janggo hara o etaki tun o waɗa ko welatamo kon haray ɓayru wona a yoɓata wona mi yoɓata ko allah subahanahu wa taala on yoɓata haray eto ɗen yahen e honno eno o falira noon haray ko ɗum ɓurta en nafoyde inchallah haray wattane yilay ɗum haray ustage nam mi jonnita on mako on numéro mo inchallah nam haray ko no woniri haray numéro ji maɓɓe ɗin ko oɗo numéro ɗum ko 622 89 64 76 haray ko oɗo woni numéro haray honno ɓeɗo karamokoɓe meɗen ɗum ko ustage ahmad wuri sefoure haray hiɗe weltaniɓe fota hiɓe jarniɓe moƴƴe allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray min ko mouhamadou julde diallo jibinande bañal laaɓe andiraɗon bañan technologie service e lawol kisal numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 nam cher jazakumullah khairan haray fay ko mon ko madina sow numéro on ko andaɗo 628 86 47 laaɓi ɗiɗi nam cher jelde ɗum gat numéro am 622 98 97 29 ma 664 23 93 34 haray ko ɗiɗo numéro ji wawi ɗum woni noon joni haray e wertanike allah subhanahu wa taala e wertanike ɓeɗo karama koɓe meɗen ɗum toki allah yo allah waɗ ɗum ɗo kam piisma moƴƴiya makko amin haray heeɗiɓe ɓen kadi nodduɓe ɓen fof kadi haray hiɓe weltana haray toki allah yo allah hollu e gonga o arsika e jokkugol gonga o ɓe yimɓe merenteɓe ɓe yiiɗa gonga yo allah yiɗimɓe gonga arsika ɓe jokkugol gonga haray enen ɗo ko fandiɗen ko feññinalngol yimɓe ɓen gonga wona aybingol goɗɗo na sabutugol goɗɗo ko fiye gonga allah on feeñi haray en weltanike allah o newnan ɗo en argol ɗo en weltanike kadi jooma oɗo radio e ɓeɗo technicien ɓe wonɓe yuɓɓidirgol ɗiɗo machine ji ha ɗum hewta yimɓe ɓen e ɓe ka lawol kisal fof en weltanike ɓe en toriki allah yo allah weltane en fof hada billahi tawfiq astahfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam